u Moskvi sneg do kolena. U Makedoniji pljušti kiša. Kod mene na Zlatiboru bilo snega pa kopnelo. Ovde u Železniku žute i opadaju listovi sa vreže. A ljudi se pentraju na mesec. Prvo ona trojica, pa sad ova trojica. Ove godine održan je 4-dnevni muzički festival Woodstock, koji je okupio preko 400.000 posetilaca. Nakon snimanja albuma Let It Be, Beatlesi sviraju na krovu Apple Recordsa, što je njihov poslednji javni koncert koji je morala da rasturi policija. Na BBC-u emitovana je prva epizoda letećeg cirkusa Montya Pythona. Nobelovu nagradu za književnost dobio je irski dramaturg Samuel Beckett. U Pragu se zapalio student Jan Palach u znak protesta protiv okupacije Čehoslovačke od strane Sovjetskog saveza. Apollo 11 je sleteo na mesec, a Neil Armstrong i Buzz Aldrin su postali prvi ljudi koji su koračali ovim zemljanim satelitom. Samo 3 meseca nakon istorijskog sletanja prvih ljudi na mesec, posada misije Apollo 11 pošla je na svetsku turneju. 18. oktobra 1969. posetili su i Beograd. Gostovali su u Domu pionira, gde su dočekani horom pionira Jugoslavije i pesmom Ljubivoja Rušumovića koja je glasila: Dragi Edvine, Majkle i Nile, dobro nam došli, baš te sile. Tito je na poklon od američkog predsjednika Nixona tom prilikom dobio fragment kamena koji je misija Apollo 11 donela sa meseca. Takođe, doneli su jugoslovensku zastavu, koju su astronauti nosili na mesec tokom misije i vratili je nazad. U znak podrške i prijateljstva, sva trojica astronauta su dobili visoka odlikovanja. U pitanju je orden Jugoslovenske zvezde sa lentom, najviše jugoslovensko odlikovanje koje se moglo dodeliti stranim državljanima koji nisu šefovi država. Posle 10 godina dolazi do otopljavanja odnosa između Jugoslavije i Kine, a jugoslovenska trgovačka delegacija odlazi u posetu u Peking. Jugoslavija i Zapadna Nemačka potpisuju sporazume o programu razmene naučnika, umetnika, tehnologa i studenata. Predsjednici Jugoslavije i Austrije, Josip Broz i Franz Jonas, otvorili su most prijateljstva preko Mure u Gornjoj Radgoni. Tito odlazi u posetu kod Čaušeska u Temišvar, gde ponovo zajednički odbacuju mešanja u suverenitet drugih zemalja. Tito i Jovanka posetili su beogradsku politiku, povodom puštanja pogona u Krnjači. Tokom ove godine objavljen je serijal članaka Miloša Žanka u listu Borba, gde on osuđuje hrvatski književni list zbog nacionalizma. Žanko je bio jugoslovenski komunistički političar, poznat kao zagovornik unitarističkih stavova. Hrvatski književni list će do kraja ove godine biti zabranjen, a Matica Hrvatska uskoro počinje sa izdavanjem lista Hrvatski tjednik, koji je bio još radikalniji. U Parizu je pronađen mrtav četnički emigrant Andrija Lončarić, jedan od osnivača militantnog srpskog oslobodilačkog pokreta Otadžbina. U Španiji je ubijen ustaški zločinac Vjakoslav Maks Luburić, koji je bio zapovednik sistema koncentracionih logora u NDH. On se krio pod imenom Vicente Perez i koordinisao je terorističke napade širom Evrope. Ubio ga je infiltrirani agent UDBE Ilija Stanić u Luburićevoj vili. Na 9. kongresu Saveza komunista u Beogradu zastupljen je jednak broj članova predstavništva iz republika i pokrajina, što je bio uvod u federalizaciju SFRJ.
Usvojen je Titov stav da bi komunisti i svi radni ljudi trebalo odlučnije da ulaze u direktne obračune s nacionalistima svih vrsta, pre svega u vlastitoj sredini. Istovremeno, preko 5000 demonstranata bilo je u šetnji do Jugoslovenske ambasade u Pragu. Oni podržavaju Tita i Kongres Saveza komunista Jugoslavije, koje su ostale partije iz istočnog bloka bojkotovale. Samo par mjeseci kasnije, sovjetski inostrani ministar Andrej Gromyko dolazi u posjetu Jugoslaviji. Republičko izvršno veće Savezne Republike Slovenije osudilo je odluku Saveznog izvršnog veća da se odustane od gradnje puta Šentilj-Nova Gorica, a nakon što je Svetska banka dala kredite za infrastrukturu, što je bilo prvi put da neka republika protestuje protiv savezne odluke. Ovaj slučaj ostaje zapamćen kao cesna afera, došlo je do demonstracije u pojedinim gradovima, a na kraju se u ceo spor umešao i predsjednik Tito, pozvavši slovensko rukovodstvo na sastanak, gde ih je optužio za nacionalizam i podrivanje bratstva jedinstva, nakon čega je slovenačka strana popustila. Generali Ivan Gošnjak i Rade Hamović smenjeni su zbog nespremnosti Jugoslovenske narodne armije za moguću sovjetsku invaziju. Takođe, u albanskim novinama Zeri i Populit obećava se podrška Jugoslavije i Rumuniji u slučaju sovjetske agresije. Održan je masovni miting povodom 50 godina osnivanja Komunističke partije Jugoslavije. U inostranstvo je poslato preko 1500 građana naše zemlje radi specijalizovane obuke, dok je u Jugoslaviju došlo preko 800 stranih eksperata i 1600 studenata iz takozvanog trećeg sveta. Od 1300 jugo-eksperata u inostranstvu, njih 214 je radilo u Ujedinjenim nacijama i specijalizovanim agencijama, po čemu je SFRJ bila četvrta na svetu, odmah iza Velike Britanije, Francuske i Sjedinjenih Američkih Država. Ove godine TV Sarajevo počinje sa emitovanjem samostalnog programa, kao i Radio Student u Ljubljani, prva studentska stanica u Evropi. Takođe i Radio Avala, prva nezavisna stanica u istočnoj Evropi, preteča Studija B, a takođe ove godine počinje sa emitovanjem i Radio 202. Tito je otvorio hidroelektranu Zlatoličje na Dravi, prvu kanalsku hidroelektranu u Jugoslaviji. Mi gradimo mnogo objekata, sličnih, razumije se, manje lijepih, ali i jačih od ovoga, a meni je ipak drago da je u Sloveniji to jedan od najvećih, jer čini se najveći objekat, najviše kilovat-časova daje. Gradimo i treba nam još mnogo da gradimo. Vi ste već ovde zacrtali da vam treba sada graditi jedna druga, kako da kažem, etapa dolje, drugi. Če Bog denarja bomo ga gradili, če ga pa ne bo, pa ne možemo graditi. 6. oktobra u Jusićima kod Zvornika ubijena je trudnica, a iz rasporednog trbuha uzeto joj je dete. Ovo svirepo ubistvo potreslo je celu zemlju, a kao počiniteljka je osuđena Šefka Hodžić, koja je želela da novorođenče prijavi kao svoje. Njoj će najpre biti izrečena smrtna kazna, ali je kasnije po žalbi smanjena na 20 godina zatvora. 27. oktobra razoran zemljotres pogodio je Banja Luku. Bilo je 20 mrtvih, a velike probleme je proizvelo i curenje hemikalija iz fabrike celuloze. Glumica Sofija Loren i njen suprug, filmski producent Carlo Ponti, posjetili su Tita na Brionima. U Beogradu je otvoren hotel Jugoslavija, najveći i najmoderniji u zemlji i jedan od najboljih u istočnoj Evropi. Dvokrevetna soba koštala je $20 dnevno, a apartman od $36 do $52. U Njujorškom muzeju moderne umetnosti otvorena je izložba Jugoslavia A Report. Želimir Žilnik sa svojim prvim dokumentarnim filmom Rani radovi osvoja Grand Prix Zlatnog medveda na festivalu u Zapadnom Berlinu. Ovaj film, inspirisan demonstracijama od prošle godine, kao i još 3 domaća filma, povučeni su iz distribucije Jugoslavije i bit će odobreni tek 1982. godine. Ipak, Žilnik je za ovaj film dobio specijalnu diplomu na festivalu u Puli, kao i nagradu Zlatna ptica časopisa Mladina, ali i nagradu za najbolji rediteljski debi. Poruka na kraju filma glasi: oni koji revoluciju izvedu tek do pola, samo kopaju sebi grob. Zlatnu arenu u Puli ove godine osvaja film Nizvodno od sunca u režiji Fedora Škubonje. Film govori o mladoj učiteljici koja počinje da radi u jednom zabačenom planinskom selu. Veljko Bulajić ove godine snima ratni spektakl Bitka na Neretvi. Osim domaćih glumaca, u filmu se pojavljuju velike zvezde poput Orsona Wellesa, Jula Brinera,
Franka Nera i Sergeja Bondarčuka. Premijera je održana na Dan Republike 29. novembra u Sarajevskoj Skenderiji, što je ujedno bilo i otvaranje ove dvorane. U Beogradskom ateljeu 212 održano je premijerno izvođenje mjuzikla Kosa, koje je postavila Mira Trilović. U Beogradskom dramskom pozorištu izvedena je predstava Kad su cvetale tikve Dragoslava Mihajlovića, međutim skinuta je sa repertoara već posle 5 izvođenja, navodno intervencijom Josipa Broza Tita. Ninovu nagradu ove godine dobio je Bora Ćosić za svoje čuveno delo Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji. U Madridu održano je takmičenje za pesmu Eurovizije, na kome su 4 zemlje osvojile najveći broj bodova, pa su organizatori prisiljeni da proglase 4 pobednika. Jugoslovenski predstavnik Ivani 3M zauzeo je 13. mesto sa pesmom Pozdrav svijetu. Dobar dan, dobar dan, dobar dan, dobar dan, buenos dias, za svu braću, za sve sestre širom svijeta. Dobar dan, iz svih grla, iz svih srca, nek odjekne vas i onom jednoglasnim unisonom. Manfred Wolf iz istočne Nemačke skočio je 165 metara na planici, što je bio novi svetski rekord u ski letovima. Jugoslovenski muški stonoteniski tim osvojio je bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u Minhenu. Ekipu su činili Zlatko Čordaš, Ištvan Korpa, Anton Stipančić, Dragutin Šurbek i Edvard Vecko. Tokom ove godine, brazilski fudbalski klub Santos, predvođen čuvenim Peleom i još 7 reprezentativaca Brazila, došao je na turneju po Jugoslaviji gde je odigrao 4 prijateljske utakmice sa Beogradskom Crvenom zvezdom, Zagrebačkim Dinamom, Kragujevačkim Radničkim i Sarajevskim Željezničarom. Sve 4 utakmice su završene nerešenim rezultatom, a na utakmici protiv Zvezde na Marakani bilo je 3-3, dok je sva 3 gola za Zvezdu postigao Vojan Lazarević posle centar šuteva Džajića sa leve strane. Gostovanje u Kragujevcu delegacija Santosa iskoristila i za posjetu spomen parku Šumarice. Najbolji jugoslovenski košarkaš Radivoj Korać poginuo je u saobraćajnoj nesreći 2. juna 1969. kod sela Kamenice u blizini Sarajeva. Korać je bio prvi sportista koji je sahranjen u aleji zaslužnih građana na Novom groblju u Beogradu. Pod